gereja dok sudena tidak mudah. All penuh pengorbanan. Soalnya toko-toko Israeli. Ale omma tabaimma pembaharuan berubah bema ate amang tasik nami. Kami Parhalado Huria HKBP Mampang Perapatan majakok kamu Amang Situa John Manupak Parulian Simamora, Amang Sintua Daniel Marhuosari Hasudungan Siagian, Amang Sintua Ruben Sar Prianto Evangelio Nadeak, Amang Sintua Elvanus Nenggolan, Gabe Situa di HKBP Mampang Perapatan.